Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Emilia. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay, to'y naidumduma a pakasaritaan mi kinilakay ko. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emilia. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Emilia, bakit? Di nagtalikodan Ay sus, rabiin pulto. No saan ka makaturog, ang pakaturog ka? Alamat din Narakupan na kung Ay unay kan, laklakayan ka lang arudan. Dinakman bisitin ka ni, makaturturog akong nagpudo. Makisarsarita ka lang arudan itinasayat, bakit? Ay na, nabanugak ngarud anapan nakisag ka. Kalpasan na, ring-ringen na kang arakupan ka, nagpudo. Diyak karod makaturog. Sardangan tanda gitabanag. Alamat na bakit? Kaslay bagamot na sa anak ko nga agangas mo kasta. Ay sus, tabaribar samot at talaga ti utak mo. Mapanak man la ijay salasan, tayjayak amaturog. Umaya po madita balayo, tatang. Yung kasla na papanan nyo. Tapay nga umay ka. Umay ka man ang dumawat iti sidaan. Saan, tatang? Apay ang madimot ito nung ti sao yun. Pumanawak man langit. Mga nuan niya pa iti may bagak. Unay kat ni tatang Kaslamat babae nga aginaw. Ne, si Kama Rundo. Nasabat mo ka din ni tatang mo, itiyo umay mo dito'y balay. Kapampanaw naman, nanang. Kan, apay akaslag mo muryot. Diyak mo Bay amon di amam. Ay si Kaman laangan ti agbunag kadagiti ibilag ko nga irik, ta maipakuno ko ma. Ala na, kay talaga yan. Makapasuron at talaga di amam. Ibabaon ko itay. Pimanaw magayam. Ay, pare Puldaw. Itamang paingag-painom ka. Wan, parilito. Aginom taman nita. Ay, andan sa akin ng tigitigrasyan. Sa nagrasya, pare. Imkit di. Kinaimot. Ay, agure ka, lawlawag man. Dayjay man ako marim. Nagimot. Ay, nagimot? Ay, unay ka butay. Apay katawa anak ngay. Kasano kasla ka ubi. Agpasugnod ka ladagos. Talapit na nabambandog ni Maray. Iso ka awan itimod ako na da. Basta nga ta. Nay, sumungan butay. Ay, itay kapay abirbirokan, Puldo. Adda ka mo lagayam dito'y balay da parilito. Ay, kwa Maray, may sala nga buti t-shirt me. Sige, Emilia. Agawit tang arudan. Wen, agawit tan. Nakaumay kamot kasinsin. Umay kuman isubli da ito'y tupperware kasinsin. Nasaya at mat kasinsin. Agtugaw ka pa tamapanak mga la iti merinda unta. Ay na, kalkalpas ko kasinsin. At dala umay ko damagan. Kwa kasinsin. Para laang ka data da ito'y hat. Anya da ita, Emilia? Kasla seryoso? Kuha, insan. Adda ka di pa'y labing-labing yung itirabi ikin nila kay mo. Nadamag mo na ita kasinsin. Ay, parikot ko ngamin nila kay ko. Kaslasaan ang nagbaliw. Idinto talalakayanan. Payada kayo ti aglablaba, Lolo. Ayan ni Lola. Ay, saklatan na po. Awan mo tan ti ubra ki talon. Kasta ka di, Lolo. Himala. Anya himala? Kat ultimo obra dito'y balay. Kat aramidin nyo matan, Lolo. Diyak kaming
Kaya't ang mabanugunay ni Lola. Sana all, Lolo, kagaya mo. Ay, di nakatawaan aapaw. Ay, mapankakit din ang mga numaladaw kan. Ne, apay ta naglaba ka mutan, Puldo. Diyak kaya't amarigatan ka, bakit? Diyak kaya't amabanog ka. Nakapangan iti uong ni Lolo. Iso ang nagbaliw ti lubong na. Ay, sika talaga nga uping. Naangaw ka kin ni Lolo. Ay, tata. Kanya tilot-luto yaw. Nagpanglumo day ta. Bulalo, Rondo. Ay na. Kaya't kumantiag si day tinaimas ka na sustansya. Ay na. Ay, dituyak nga ro din ang mga tatang. Una, mangantayo amin dito'y balay. Dandanin maluto day taoy. Ay nga maaguray kayo. Kasla mahilig kay mutan iti na iimas asidahin. Nabuyak ngamin iti cellphone ko kay. Dagito'y kano ti makapapig sa amakan. Anya? Wenron daw. Kaya't ko apumigsak pa'y. Diyak kaya't akas iti daduma senior citizen dita nga agkukutail ka nagkakapsot da. Ay, wala tatang. Masasayat no napiksa kay lata. Wala. Bakit? Naluto na ito yan. Mala, ingkag tugawan, tasya kung tiagi dasar. Nakaumay ka mo't kasinsin. Ay, kaya't kuman ti umayag palamiis dito'y ayan nyo kasinsin. Nagdaga ang amin ti panawon ita. Un nga rod, di mo't pulos agtudon. Nalapos ti pudot ita akalkaw. Un nga rod kasinsin. Imbag dito'y compound yo, taado ti kayo ti mangga kaskada akasya. Imula amin nila kay dagita ide. Ita, kat pakairanudan damatan. Kasta kumamot ni Puldo. Angam sabali mo't ti paglaingan na. Si kakit di mo't kasinsin. Ay, kasta kumamot ni Puldo. Nakalaba ako, bakit? Ay kat nasaya at si kamot tinagdisnudo ang naglaba. Gaputa dyak kaya tamabanog ka. Maturog takit din ta ni Rabin. Bakit? Saan tapay maturog? Arakupon ka pa. Di nakarakupon, Puldo. Nakapudpudod. Di ka agiwalin Pinaramid ko amin at trabahuam ko ngam nagpaidam ka. Basta nagpudot, di nakarakupan. Lolo? Apay nga sa asain nyo day tabunong yo. Di nakasarsarita. Napudot sa mo ti ulo yo Anda ka di kagura yo? Wano, anda ka tayo. Panawan nakpailaan, Roth. Bisyak ang mga asa na ito'y buneng ko. Ay, sanda kumamot na iraman iti ungot yung Lolo. No, sino man ti kagura yo. Ay, panawan ka man laangan nga uping. Taamangan na. Ay, Lola, naimbagtagda kayo. Apo. Kapampanaw ni Lolo. Kasta unay ti ungot na. Anya? Sabay igam na ti atitog abunang na. Kan, makakaunggan. Di namot ibaga. No asino ti kapa na. Wano kagura na. Ay, saan mo nga ikaskaso ni Lulom, Apo? Gagangay ti lumakayon. At takabkabaw nan. Apay kasinsin, nakaumay ka mo dito'y balay. Panagluluton iti pangal daw. Iko nga men. Nasabat ko itay ni Manong Puldo. Agugungat-mat. Anya? Wan kasinsin. Pinagdimkak itay nasabat ko. Ngam di pa'y simong bat. Ay nakasinsin, paspasin siya amon. Kimaro manang. Sakot igam na, tibonang na. Nalabit anapan ijay balay, da parilito nga aginom. Apay kasinsin. Ada ka di kaapa ni Manong Puldo. Wanaw, nagapa kayo.
Awan kaapan ha, kasinsin. Amumet ti lumakayon. Nalaka nga agpasugnog. Sumro ti kabaw na. Kasta aya. Hello, Puldaw. Sa dino ti ayan mau? Abay, paidam mapakay. Agawid kan. Sana nga agawid. Naglamay sang iti arak. Arak! Kano nakapudpudaw? Ha? Di oray man. Tutal. Di nagmutlang ay ayatan. Ay unay kan. Kas kalaubing agpampanunawt. Agawid ka kiday. Ay, unay mo day tangag tuktuktukan. Mabit lang! Ay, nasayat na danon ka, Maray. Ay, Pare, kasla kam kamatin nakatilima a demonyo. ay, wa Maray, ni Paripol daw. Ha? Apay nila kay ko. Anya tinapasama kan kwa na. Intaray ti ambulansya di ospital. Anya, taapay. Nakita ni Billy at Anaw nga awan po na ije kubaw, ije talon. Ha? Anya tinapasama kin ni Puldo. Ay, jaga mau. Ala, ingka kitain ije ospital. Nanang, kumusta ni tatang? Nasaya at si maruno ka mutlaada ako sa nako. Anya nga minti napasama kaya? Simro ti high blood na. Ah. Kasano, napan na ginom ijay taltalon nga agmay-may sa sakit sobra ti pudot na. Umikot ni tatang. Kasla ubing agpampanunot day tamam. Anya nga iti ko na ti doktor, nanang. Naimbag ka no ata na itaray ad agos dito'y ospital. Tano saan, ang mga no agbalin a paralisado ti bagina. Uno dakdakes pa'y kat ipataynan. Anya? Kumusta ni Manong Puldaw, insan? Nasaya atin insan. Kung ati doktor, mabalin kami nga agawid ang inton bigat. Ay, iyaman pa yapo. Imbayak adagos idinaamok tinapasamak. Agyaman nak iti isa sa rungkar mo, insan. Awanan yaman na. Naimbag man, tanalasatan ni Manong ti panaka-stroke. Wan, saan mo't anang ato unay ti dara na idi maatake? Nalaos lang amin ti pudot ti panawan. Kun nalaos ti bartag na. Apay, at ka di parikot ni Manong Puldo. Taapay anang bartag. Ay na, insan. Amumat ti lumakayon. Tay ko na ngarudan. Nalaka agumurgura. Taaddan sa kabkabaw nan. Apay ngamin ngayon taray dakpay lang dito ospital. Di ka kumamatag sa uiti kasta. Siguro, naragsak ka no natayak. Si Kamat, apay kumangay ang naragsak. Una, tawanan ti mangrengrengken ka. Di ka kumaag sa uiti kasta. Takas taunay ti danag ko, idi na ospital ka. Oho. At day takamanon, saan tan nga ubing lakay. Uping pa'y tiriknak. Lampaidam ka. Nalabit. Isuksukat na ka. Na, unay kalaki din ay alakay. Amumot ajak maaramid dayta. Gaputa si kalaang ti ay ayatan. Kasta ka day. Sige. Saan ka nga ruden na napaidam ah? Wen lakay. Basta saan kan nga agin inom iti ara ka? Agpapigsa ka kiday. Tapno makaruwar kan dito ospital. Agtungtong palaklatan iti kayat ni Puldo. Tadyak kayat nga ulitin naman enti inaramid na Mr. Lonely. Anya ka ditirumbang nga aramidat. Ta saan kami mat nga agpada itirik na. Tuy pagayam mo, Emilia. Emilia pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Ti maibagak, kat kumonsulta ka, kadag iti eksperto. Iti day ta abanag. Ta isuda ti makaibaga, iti rumbang nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Emilia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes, kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon
Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga udet. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga, nuan niya ti pagtungpalan, wanwan niya ti gasat ti may sa atao. Ngem adda kada tayo ang mga ramid itinasaya at agasat tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Odette. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano nakadya sungbatan, Odette? Nabayagan ngagdat-dato nakan ka. Nga maging gaitan, di nakmatlangin sungbatan. Istrikto nga min datatang kananang. Di da kayat amaki boyfriend na. Aging ga asanak ang makapagturpos. Ilimot ta mati relasyon ta? Kasano numamuan da? Saan da maamuan? Awan lakit di agi pulong. Hi, Jerome. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo iti kasinsin ko? Ha? Sige Oh, kasi na nasakit mo tinakam ni Odette ang makitugawa. Ha? Apay ko mga agsakit tinakam ko. Hindi agtugaw kalata. Thank you. Jerome, mabalin ka diti agkid daw iti pabor. Ha? Anya pabor? Mabalin ka diti agpakuyog kan kainton madamdaman. Ay, sorry Ngem nagtulag kami kini Odette. Mapaan kami di library inton madamdama. Ay, sayang. O sige, iti sabali lang aruden ti pagpakuyuga. Jerome, apay anang kulpot ka ni Leslie. Saan tamad ang nagtulag ang mapan iti library Gaputa dya kayat ako yugan. Si kalayang ti kayat ko akadwa. Kay kayat ko layangan nga itulod ka ijay dagos mo. Ngem ti kuyugak ni Leslie. Kabaulak mo ti agawid nga agmaymay sa. Basta, dya kayat ako yugan ni insan mo. Di bagbagakin ka. Kaano ka di asungbatan nak? Sige man laangan. Ilimot ta kumapay Ngamin, amangan no agungod dananang ko. O sige, no isuti ko nam. Ilimod ta pa'y lang ti relasyon ta. Katagyaman hak, ta sinong batan nakmutlangan. Adaman damagak, Odette. Anya day ta? Agar-aram ka di kan ni Jerome. Ha? Apay damdamagam. Madlaw ko nga min, anadagkat kayo iti tunggal maysa. Agar-aram kanya. Ngam saan pa'y akayat datatang ka na ng amaki boyfriend? Nukas na. Awan nga rin ti planom amang sumbat kan ko na? Kaslakastan. Ngam adakan ko na. No makauray, aging ga makaturpusa. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasayaat mo at nanang. Igawad ko ti agadal. Tapno inton makaadalak. Siyak tumatan ti makaamong agtrabaho para iti panagbiag tayo. Makalpas ka lakit na iti panagadal mo, naragsak kami nanak ko. Iso ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Saan ka pa'y amaki boyfriend? Agadal ka pa'y nga umuna. Wan, tatang. Kat, kumusta mo ti kasinsin mo ngay? Kanayon kayo ka di nga agkita. Wan, nanang. Kanayon kami nga agkita. Kan, nagidan kami pa'y anagawin. Adda nga ro pagsayaatan na. Tagpada nga universidad ti pagadadalan yaw. Ala, agtinulong kayaw, no adda pakarigatan yaw. Kumusta ti managawid mo? Kumusta datatang kananang mo? Okay, dalaan mat. Imbalagip damanan, ti saan ko pa apan naki-boyfriend. Kasta ka di? Di ka madanagan.
Tawan mo ti madingar aramidan ta. Amuta mo ti limitasyon ta. Di ka madanagan. Respeto ka. Agyaman na, Jerome. Hi, Jerome. Hi, Odette. Uy, si kamat gayam. Agtugaw ka. Thank you. Amom ka di, Odette. Kinasarita dakdatatang ka na mo. Kunada, abantayan ka. Bawal ka no amaki boyfriend ka. Bawal amaki sinangit ka iti lalaki. Apay, amuda ka di ti kinasingad yu iti tunggal maysa. Panghasim. Di mo ko maibagbaga katakwada. Amom ba't hindi kina-istrikto da? Depende. Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Masapol nga adaywam ni Odette. Tapno saan kayo nga ipulong? Apay ka di akasta ka. Kayat mo nga isagmak ti kasinsin mo? Oray si kamot ah. Saan lamay may sa lalaki ti kasiningid mo? At least kanya. Saan abawal ang makisiningid? Anya? Ay na, nagalas at talaga ti ugali day ta akasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang isumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin ang mga no-crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga agkuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Hay! Ang pangkit di daya babae. No sika, bawal. No iso, saan? Kitaam ngamin kaslapakpak kitaan na kan. Arig na, ideket nanti bagi na ka ni Jerome. Bay amlatan, saan mo idan apampansinan? Ay, amangan numadlaw da ka. Anak kitaan mo. Ala, dayjay on. Timakder ni Jerome, kat pinarawan na. Intamatan, kat ni, umadanin ti oras ti sumaron no a subjecta. Agpaiso nga ta nga gusto ni Leslie ka ni Jerome. Apay nga ta nga agpaiso. Akas di ti kinaasidag na kan ni Jerome. Odette, mabit lang. Oh, apay asinurot nak. Amang ano makita na kanya, Leslie. Saan? Nakita ka rin marda ita iti gate. Anda ka kuyog na lalaki. Kat, agimon ka? Apay ko mga agi mo na. Apay akas di ti kinadagkat na kan ka. Arig na idagkat ng tibagi na kan ka. Si kansamot ti agim imon. Sana ka agim imon. Pagdamdamag aklaang. Tano ison ti kayat mo. O di, iso. Tapno ambok mat ati pagluglugar. Sikat ti kaayan-ayat ko. Ngamsaan talang ang mabalin ti agkuyog. Tagi pulong di kasinsin mo. Jakman amo iti day di Leslie. No iso ti umasidag ka dagi ti lalaki. Saan mo mat nga ipulong? Sabali ti ugali day di kasinsin mo. Saan mat ngamin nga istrikto da uncle kan auntie? Adda ngamin iji abron ni uncle. Iso saan na a problema ti panagadal na. Iso siguro, saan da nga is-istriktuan? Aywan gayam. Weekend manin inton bigat. Isong agawid ha. Isong arog ngayon pamuspusak ti panagsarita ta. Tamok nga agawid ka. Duang aldaw manan adi ka makita. Kat kailiw kan tumanan. Naimbagtadakan, kaya't daka makasarita itinalapat. May papan itian niya, tatang. Adda na ibaga ni kasinsin mo. Adda ka no kakuykuyog mo alalaki di pagadalan yaw. Ha? Agpudno ka man, Odette. Asinaw ti lalaki akakuykuyog mo. Adal ka di paitar aramida, munaw. Ha? Amang nagsikog ka di na oras. Saan kayo amandanagan, tatang? Nanang, ikarikat a kayo ang makaturpusak iti panagadal ko. Awan madingar aramidag. Iso nga agtalak kayo kumakanya. Adaywa mo no asino man day talalaki. No kayat mo tinasaya. Tano di mo maaramid, nasaysaya at asumardeng kan nga agadal. Maminsan pa'y nga agipulong ti kasinsin mo, nga adda ka kuykuyog mo alalaki. Talaga pagsardengan da kan nga agadal. Jerome, nagipulong ni Leslie. Jak amo, no kasanoan na amuan na anak kuyog ta. Inong tandak dananang kantatang.
Kat kunada, anasaysaya at laangan no agsadda nga kang agadal. No makikuyog ak tumaninkan ka. Talaga problema dahi ta kasinsin mo. Pasensya ka na. No nagpilit ka nang itulutkan ka. Naganan nata ko ninton maminsan. Pasensya kan, Jerome. Ngam, makiwin naswasakon kan ka. Ha? Kaya't ko nga ipas ng ti panagadal ko. Kantap no awanan ti sabali apang panunutat. Naskan ka di amakiwin naswas ka kanya. Tsak ka bala na mapukaw ka. Pagsaritaan ta kumaday ito yung nasayaat. Saan ta makaliklik iti kasinsin ko? Agi pulong laki di dayjay. Tunggal makita na tangag sarita. Iso akas tuyin ti aramidan ta. Agwin naswastan. Sige. Awan maramida. No day tatikayat mo. Maawatan ka. Ngam agurayak lang tao det. Urayin ka. Aging ka makaturpos ta. Agyaman nak, maawatan nak, Jerome. Sige nga, Rod. Kastapay. I-off ko ti cellphone ko. Amang ano sumangputan dagiti dadakkel ko. Kat makita da nga ada kain inawag ko. Apay amasapol pay lang agipulong kakadagiti dadakkel ko. No siya, saan ka matapakibibiyangan kadagiti araramidam Ang tungtong palak lang iti naibilin kanya. Ngam apay asika, kat kompormela dita ti lalaki akakuykuyog mo. Apay anaskan nga ipulong nak. Ibagak man langan ti pudno. Nasakit tinakam ko kin ni Jerome. Gaputa ka na yun nak nga isnaban. Kan iparit da angkel kan anti amakirelasyon ka. Kaya't naasawan, bawal kayo amaadaan iti relasyon kin ni Jerome. Kat, kayat mo ada kayo ti maadaan iti relasyon kasta kadi? Agungat ka kadi? Nasakit tinakam ko iti panagipulong mo. Kat ti maibagakan ka. Saan mo nga ipilit ti bagim iti lalaki asaan nakamot nga ay ayatan? Urayam ko ma nga isuda ti agaram kan ka. Ay na, girl. Amom ka din jay chismis. Anya chismis? Maipapan iti kasinsin mo. Ay na, at dinamag amasikog. Agpaiso ka di day ta chismis? Ay na, naudikan iti damag Huh? Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki anak kasikugkan kwa na. Kasano pa'y nga rod itan ni Leslie? Huguna na Nagalastumot nga min ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakkel na? O di si kamat ti mapan agipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga ka di kan makisinsinaraken kwa na? Saanan? Ngam kanayon latamot ti panag-text na kanyag. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam ibagak to da iti adamag kadatatang kananang. Apaman ang makaawid da. Amoyo ka din tinapasamak ka ni Leslie, tatang, nanang. Naistorya ti kapsat ko kanyak iti na minsan. Ag problema, gapu iti aramid ti anak na. Mas daawak nga rod. Taimpulong na kada kayo. E dinto ta iso ti makisinsinningat kadagiti lalaki. Nga magpaiso ka din ti impulong na ide. Nga lalaki akakuykuyog mo. Agpaiso, tatang. Ngam sa anak mo takaskan ko na. Amok mo ti limitasyon ko. Kan nasingpat mat ni Jerome. Kan agmay-may salaang alalaki amang itultulod kanya. Jerome ka di tinagan ti lalaki adakdakamaten ni Leslie. Wan nanang. Kinapudno na. Inamin kanyak ni Leslie ako sunada na ni Jerome. Ngam kanayon kanong amin nga isnaban ni Jerome. Isuntiga po na nagipulong kada kayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Saan mimot ngamin nga amaw akas tagayam ti aramid ti kasinsin mo. Kaya't nakalang mat aprotektaran. Di mi kaya ta may sagmak ka. Pagyamanak day ta kinaingat yu kanya, tatang, nanang. No saan dak naingatan? Amangan no maipada akmat iti kasinsin ko. Ala, anak ko.
An-anusam ti agadal. Saan mo atultuladen ti kasinsin mo? Ay, kaasim dagiti dadakkel na nga agsalsalukag para iti panagadal na. Ngam sabali met gayam tar aramidan na. Ala, saan maggayaman asumsumrit ti kasinsin mo, ha? Uwan nga, Rod. Amang ano mabain matlaang. Ay, kasano nga, Rod? Tuloy na ang love life niyo ni Chiron? Nakaikidengag. Apalpasag pa iti panagadal ko, Jay. Kat agyaman nag. Tanaingat kanyak dagiti darakkel ko. Tanong saan? Amang ano na ipadakmat iti kasinsin ko. Ay, kasanuan na makabirok iti sabali ni Chiron. Ang dalatakan ko na dahita. Ngam ti makunak. No talaga ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Urean niya ti mapaspasamak. Da kamin tulatta. Nasaya at tanadanon ka dito balayo, insan. Inranak ti imay. Taamok nga da ka ita dito eh. Oh, kumusta kan, insan? Nagsardeng kamutan iti panagadal mo. Kan, madlaw mo't gaya mong tasikog mo. Wan, insan. Nagsardeng at tamabainak. Imaya, takayat ko taagti daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti inaramid ko iti kalabas. Lipato mo na, Jay. Ay, umapapalakan ka, insan. Nawaya ka lang tamang ituloy iti panagadal mo. Kat agturpos kanton. Ngam siya, nadadaal anaming pinsan tibiyag ko. Aganakak abalasan. Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Mabalin mo pa imat nga ituloy ti panagadal mo. Apaman ang makapagpasngay ka. Ita, nakaturpusa kon, Mr. Lonely. Kat nawaya kami matan kini Jerome, tatalaga nga inururay na. Tuy pagayam mo, Odette. Odette, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Timakunak, sika kuma, tituladen dagiti agtutubo ita. Unain da pa'y kuma, ti panagadal da, sakbay ni ayat. Takaasimit dagiti naganak da amang isaksakad iti panagadal da, no paayen dalaeng ida. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Odette, manipod Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Miko at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti amok ay ayatan nakmet ti babae nga inayat ko. Ngam nagkamali ak gayam. Addan edad ko. Ngam nagpakaloko ak iti maysa a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Miko. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agsagana ka, Fred. Arkilag man ti tricycle mo itong bigat. Bisita man ti ayayat a babae iti dagos na. Ken, syempre, kasapulan na ti allowance para iti panagiskwela na. Makapaapal kayo mo, tatami ko. Nagpintas ka nagsiksi dya, chiksyo. Siya kang awang kukwarta na kay Jack, makaarmitikas dya kapintas. Imbag kada kayo, taada amin nga anak ko dya abroad. Di ka agproblema iti kwarta, tapaw itan da kaya kanayaw. Itakla nga nakarik na iti kastoy, Fred. Nagpayto maaragsak. Panagriknak kat imubingak iti manu atawan. Sipod nakarelasyon ko day jay a babae. Nakalala ilo, nakasamsam it nga agayat.
Awisan yun dadya babae, tagkalay sa kayo, tata. Ay, narigat no maagaw ti sa balay. Napagsaritaan min day taabanag. Apaman na makaturpos, agkasar kaminton. Katawan ti pagdanagak, tadinak to isukat. Ngamin, awanan ti makaramid kadagiti aramida ken kuan. It-itat ko amin nakasapulan na. Awanan ti sapulan na pa'y kanya. Gaputag bibiyag akas laray na. Amo ka din nagiti anak nyo, akas jay ti kaubing ti karelasyon nyo? Saan ko nga imbagbaga? Tasaan damot ngagdamdamag. Kan sandak mat siguro alapdan iti pakaragsakag. Gaputag may sagmat na nabati dito Pilipinas. No ngay maamuanda tata, kat lapdan na kayo. Apay kumaalapdan da, kat agin inayat kami mat kini Joyce. Balo akmet, awanin ti asawak. Apay kumaalapdan da ngay. Kasano ngay no isardeng dan ti agpawit ka da kayo tata? Ay, dahi tati saan da nga araramidan. No saan nagapukan niya, saan da nakaadal. Iso na saya at ikasasaad da amin ita. Gapo iti panagsalukag ko. Honey, naimbag kadakan. Mailiw ako na yan kan ka. Isong arakupan ka man. Ay na, nakairutan ti panangarakop mo kanyak. Nakalala ilo ka talaga. Aywan gayam, itad kon ti allowance mo ita alawas. Atoy. Thank you, honey. Ang mabalin ka di anayon ng daytoy. Adda nga ning babayadan mi di pagadanan. Ariglado, honey. Mano ka di pa iti kurang dayta? Uray 3,000 ko, honey. 1, 2, 3. Atoy. Oh, thank you, honey. Talaga saan ka naimot kanya? Magkan ka. Ala, oh my God. Sumratan iti kwarto. Di na kuyo na nakasta. Ay na, talaga nga umbing tiriknak. No kasta asikati kadwa. Hello, anak. Kumusta kayo, Papa? Okay, aklaeng, anak. An-anadan nyo kumakanayon ta sa nun atyo, Di yu baybay ang tibagiyo. Ay, nagipaw itag gaya man. Mapan yung tulatan irwar. Ay na, agyaman ako na anak ko. Gumatang kayo di vitamins yo. Ganda gindi nasusustansya at taraon. Iso di paunan yo. Narigat na sakit kayo. Sapay adayo kami matngarod kada kayo. Wen, anak, di nakpakadanagan. Napigsan. Amom ka di, akas lag tawanak iti 40 ita. Ha? Apay mo tanak ko na yung akas nagtawan kayo iti 40. Gaputa nagpaydo matipig sakit, anak ko. Iso pa nagriknaket. Kasla, 40 pa'y laeng titawan ko. Ay, kat nagsayaatan kay, naawan tirikrignaan nyo. Kapo siguro dahi tata, kompleto kayo iti vitamins. Ay, sige nga Rodan, Papa. Agpakada akon. Umawag ak tumanan. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Agan-anad kayo, akanayon. Wen, anak ko. Puray na kayo mat dita. Agan-anad kayo mat akanayon. Bye. Nay, na kayo matata. Mailiw kayo sa manan iti chicks yu, Arkila andak manahin? Ay, saan? Intun Sabado pa iti ipapan ko iti ayan ni Joyce. Ne, papanan nyo nga rin itangay, tata. Itulod nak man ni Jay Ili. Irwar ko man ta impaw iti may sakadag iti anak ko. Ay na, imbag kada kayo, tata. Kadiyo problema anti kwarta. Maka-chicks kayo pa iti ubing kinapintas. Tangiwat mo. Ado ti tao ditoy. At makangagkan ka, kababain. Sa nabale, mapantamangan. Ilibre ka man iting inaan na restaurant. Sige, intay nga rodan, tata. Hello, Ivan. Oh, kumusta kayo ditan, Papa? Nasaya at matanak ko. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat kini Rio. Awan nga, Papa.
Agawid kami ti asawak ti ta Pilipinas. Agbakasyon kami ti makabulan. Kasta ka di, anak. Kaano ngay nga ro ti panagawid yo? Inton katapusan, Papa. Urayin na kami, ha? Sige, anak ko. Pataanak ti isasangpet yo. Sige nga ro din, Papa. Agpakada akon. Imbagak lang ti may papan iti panagawid mi kini Rio. Sige nga ro, anak. Bye. Papanan nyo manin nga, tata. Mapanak man na naggatang kadag iti masapsapul iti balay. Imawag ti anak ko alalaki. Agawid na iti asawa na itaabulan. Iso nga isaganaak ti isasangpet da. Tata, ada ko mga min kahit kung ibaga kada kayo. Anya day tabaro? Di kaya kung pungtot iti ibagak, ha? Anya nga min day ta. Ibaga mo na. Kwa, adain tulod ko iti kalman nga estudyante iti pagad-adahalan ti Chiksiyaw. Ada mo nakita akakuyog na lalaki. Nag-sweet da. Boyfriend naman da jay. Ay, saan ka nga gararamid iti saw? Amang ano nagkamali ka lang. Amang ano saan ani Joyce tinakita mo? Iso adi ka agtartarabita ba? No di mo kaya't akagura ka. Ha? Huston, di mo ituloy ti bagam. Itulod na kit di ili. Sana kumpurmi apang madagas ti ibagbagam. Ta sana ka mamati. Ay ayatan nak ni Joyce. Nawatam. Honey, adda na kaibaga kanya kan nakita na kakanong at nakakuyog mo alalaki. Kat nag-sweet kayo kano. Agpaiso ka di. Ha? Ay, kwa, honey. Alam sana ka mamati. Amok mo at di mo maitured ti mangluko kanyag. Kaputa amok nga ay ayatin na. Agyaman na, honey. Nasaan mo apat yung dagiti mang padpadakas kanyag. Ang mga no umapaldala ang kanyag, iso apadaksan dakon. Amok akayat na kalanga padaksen. Iso nga ro da sana ka mamati iti bagbagata. Honey, mabalin amaamuan no asino ti ibagbagam ang nakakita kanya? Ti tricycle driver apagluglugan na kaumay ditoy. Nakita na kakanoy di pagadalan nyo, ket adda kakuyog mo lalaki. Ang mga no nagkamali nga agpaiso, honey. Ang mga no saan ay siya tinakita na. Siguro. Aywan gayam, honey. Agawid itaabulan ti maysa kadagiti anak ko iti abroad. Saan ko pa yan na ibagbaga kadakwada ti may papan kadata? Kayat mo kadi, tayam amu ka kenkwana? Panagkunak, honey. Saan pa ilang nga ita? Kasigurado asaan dang umanamong iti relasyon ta. Yam amunak tulaangan, intun makalpasa kun iti panagadal ko. Okay. No dahil tati kayat mo, saan ka pa'y langarod ngayam amo iti anak ko? Ay na, agyaman aktan nakasangpet kayo asi kakaradkad, anak ko. Wan pa ba? Ay na, makabannog ti agbiyahe. Wan nga ron. Ay na, makapailiw ti agawid dito Pilipinas, honey. Talaga akayat kung tag for good dito eh. Agnegosyo talaangan. Para kanyag, nataltal na tibiyag dito eh. Ala, pagsaritaan tapay anasaya at dayta, honey. Kayat mo asawa na Ivan. Kayat mo maten ti agtalinaet dito'y Pilipinas. Nukas pangarigan lang, papa. Diyo ka di kaya? Ne, apay kit din asaan, anak? May mayat, kunayon, papa. Tapno adakad kadwayo dito eh. Saan kayong tungag may maysa? Uwan, anak ko. Day tapay ti kanayon nga ibaga ti asawak, papa. Iso ti mangayat nga agforgod kami dito Pilipinas. Tapno saan kayo ngagmaymay sa ditoy? Di dak pakadanagan. Kabaelak paiman. Masapula makasaritak ni Joyce. Ibagakan ko na ti plano ti anak ko ngagnaiddan dito'y Pilipinas. Kan mailiwak matan kan ko na. Iso ngay pamuspusak ti makarwar. Tita, at akon dito'y paradaan ti tricycle. Tata, papanan yung ay?
Itulod na kay dagos ni Joyce. Ni, kunak no si Mang Peten ti anak yo, tata. Wen, si Mang Peten. Ngam natural nga iremedyo klatamot ati makaruar tapno makitak ni Joyce. Ay, kasta tata. Ay sige, aglugan kayo. Papantayon. Papa, naggapuan nyo ka di? Ijay ili, at dala pinasar ko agayem. Kasta ka di, Papa? Agan-anad kayo kung maitipapapanan nyo, ha? Kan, sayaatan nyo ti agpili iti pakigayaman nyo. Kitaan nyo, jay saan na kayo alukwan. Nay, apay akastamot tanti pagbagam. Natural, nasingpet day agayem ko. Nasayat no kasta, Papa? Sige, orayan tayo langan ni Ivan itinapanan na. Kalpasan na, adda papanan tayo. Adda papanan tayo? Basta, surprise, Papa. Orayan tayo latan ni Ivan. Nay, papanan tayo kadingag paiso, anak ko. Basta orayan nyo makadanon tayo. Dandani tayo, Papa. Hindi matasidag ti pag-isiskulaan ni Joyce daytoy. Kanya nga tati aramidan mi ditoy. Papa, napauli kayo matan. Anya ka di pampanunutan nyo? Awan. Mas dawak lang. No, anya ti aramidan tayo ditoy. Aday ta, nakadanon tayo. Ita, urayan tayo laangin asumangpet dagiti agigyan iti dayta abalay. Saan tayo pa'y abumaba dito'y tricycle? Amamuyo no asino ti agigyan dita? Amam mo, Papa. Ngam siyak, dinak amam mo. Kasano na ito? Adayamot kasta. Dagitadan. Sumunga din dagiti urayan tayo. Ni Joyce, kat siksikaten ti kakuyog na alalaki. Sumrakdan iti dayta abalay. Kaya't nasawan. At dasabali ang paggiginan ni Joyce, malaksid iti baybayad akadagos na. Mabit lang ta bumabaak. Saanin, Papa? Mapantayon. Umanaymat nga tanti na matangan niyo. Tapno mamati kayo, aluklukwan na kayo dayta ang babae. Apay nga amuyo ni Joyce. Papa, adulat tati kakabagyan tayo amang isakit kada kayo. Adu ti agipulpulong kada kami, nga adda babae a pagmamauyungan nyo. Kat makitkita da, nga adda sabali a lalaki a kakuykuyog na. Iso da ito'y tiga po na nagawit kami kini Rio. Tapno maimatangan nyo mismo, nga aramaten na kayo laang dayta a babae, tapno makaadal. Ita, kaya't yu kadipay laang daychay a babae, uray luklukwan na kayo? Maladingi tanak. Kunak no ay ayatan nak daychay a babae. Saan matgayam? Tilagayam kwartak ti kasapulan na. Wan, Papa. Iso nga agbalaw kayo kuman. Saan mi nga iparit nga agayat kayo? No, day tati makaparagsak kada kayo. Ngam kitaan nyo jay babae ang maikari kada kayo. Asaan na kayo aluklukwan? Pakawanin da kanak ko. Nagsapulak lang matitipamatag. Kaputag may sakit nga rod. Sige. Tapno saan kayo ngagmaymay sa ditoy? Patgakon tinabayagan akit-kidawan ti asawa kanya. At dito'y kamin Pilipinas ngagnaet. Tapno saan kayo ngagmaymay sa? Amangan nung maulit pa'y dito, napasama kada kayo. Agpayso, honey? Maragsakan ak unay iti dayta at desisyon mo. Kamaudyanan na. Imanugot kamatlaangan. Agyaman ak unay. Anya ti makunayo, Papa. Ay, kat, maragsakan ak anak ko. Taadda kayo nakatkaduak. Dito'y nga ruden, anag na ti anak ko kan ti asawa na Mr. Lonely. Uray kaskasano, na iliwliwag ko ti panangluko kanyak ni Joyce. Gapu ta tumultulong ak iti negosyo, nga impatakder ti anak ko.
Katagyamanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Miko. Miko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan adakes no agayat kayo manen. Tabalo kayo laket nga rod. Angam kita nyo ti babae nga ayatan nyo. Tajay kabaalan namat asupapakan, ti panagayat nga ipaayo. Bueno papagayam, naing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Miko at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Andrew. Iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada, samula marikna ti kinapateg ti may sa abanag, no daytoy ket napukaw mon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrew. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Love, di ka kadipay nalpas di talaptap mo? Sikamat gami ka. Adupay ti aramidak. Apay ka di? Nakaluto akon. Mangantan. Ko. Umuna ka lata na mangan. Kaduam da mamang kanti anak ta. Nalpas dan anangan. Kayat ko agidan ta amangan. Adupay ito ilapas ko a report. Muna kalatan. Madamdaman to kumadaytan, love. Sana pa'y amabisin, Mika. Madamdaman to kumadaytan, love. Paboritong tinluto. Ilagpas ko pa na ito eh. Sige nga, Rod. Urayan kalatan. Ang mabayag pa dito amalpas. O di urayan kalatan. Akasla sa anak mo tin amabisin. Unay matanday tang asawam, Andrew. Nalabos ti panagas astana. Saan kayo mat akakaskasar takastana? Hawan nga rod, mamang. Di kat agbirok iti pagtrabahoan na. Tapno da pagbisbisian na. Saanan, mamang. Kaya't ko adito'y latan balay ni Mika. Iti kasta, maasikaso na ti anak ni. Okay, no kasta ti kayat mo, di iso ti masurot. Tiladyak kayat. Kasla mabagbagkalak iti trato na kanyak. Ibagam kun kwa na ngamin, asika ti lalaki. Romba nga asika ti boss iti bukod mo abalay. Ni mamang talaga. Katpad numat. Ha, di mo itulog, asika ti iturayan ti asawam. Nagamit ka din, sir? Si Kaamat Philip, nududuhata, di na kun awagan iti sir. Kapabayin mo ta. Second overall supervisor iti da iti akumpanya. Uray pa'y, agkumpare ta. Nulabsan ti agsarita, kaslatag kapsat. Okay pare. Agyaman nga rod no kasta. Oh, inasitgan ka. Taawisan ka, Philip. Sa di no? Mapantaman kit di agrelax. Uray, sagmamano tala nga bote. Hanggang nungay agungot ni Mika. Apay ko mga agunget. Maladaw ka nga agawid. Saan? Unay kalakit din na yan. Ay, nag-aasat ka. Masingpat ni Mare. Idinto ta siya. Ay na. Kaslatig rin ni bakit. Ay kat agdumata nga rod, Philip. Ay, nag-aasat ka talaga pare. Napintas lang nga rod ni Mrs. Mau. Nasingpat pa eh. Una pare. Sa anak mo't anak kapoy. Ala, intakit din. Itikas ta. Makaduta. Love,
Agriin ka. Maturog ak man pa eh. Saan ka kadi asumrak iti trabaho? Sumurag ka. Maturog ak lang basit. Kasanumat ngamin. Nayadong ti minum idirabi Oo na yung magdaytan. Disturbo! Naguni ti alam mo lang. Agriin ka. Paki-off mo, Mampay. Aday na. Inidap kong ti alarm lang. Mabalin ka di. Panawan na kapay lang, Mika. Itulog ko, Mampay, basit. O sige nga, Rod Andrew. Isagana kong ti breakfast mo. Itikas na. Mangan ka adagos apaman amakariin ka, ha? Apay, Philip. Ang dardaras kamot ngayon masidag. Papayaban na ka ni Ma'am Belinda. Taapay ka, no? Diyan mo Kasla makaungit. O sige. Ibagam. Sumarunwak iti opisina na. Ingkaitan. Amumutan ni Ma'am no makaungit. Amukon. Tiyan niya, pare. Amuk no apay ang makakaungat. Anya nga ruti makagapo. Ti pan nakaladaw ko asimrak itay. Nalabit akasta. No kasta nga rod. Nasken nga isaganak ti rason ko. Sakbay ang mapanak iti opisina na. Narigat no jak ammo ti lawlawatak. Kaya't ko nga ipalawag mo. No apay anala daw ka asimrak itay. Kwa madam. Jak kayat akwa ti sungbat mo, Andro. Baybayadan na ka ti kumpanya tapno agtrabaho ka. Kastoy na madam. Nasakit namin ti ulok. Dandani nga rod saan ako na sumrak. Pinilit ko lang. Tapang panunutak dagi ti trabaho. Taapay nga men ang nagsakit ti ulong. Diyan mo, madam. Basta sumrulat tanda ito asakit ti ulok. Kasta ka di. Apay adi kag pa, doktor. Saanin, madam? Diyan magsiguro ipatay da ito. Anya, agpa-doktor ka. Amangan kit dino anya daytan. Uwan, madam. Agpa-check upak to. Sige. Ay iwan gayam. At datin darak aparte inton rabi. Mabalin ka di asikan ti ag-drive itilukan ko. Uwan, madam. Itay talagayam. Approve. Dayta ti magustuakan ka, Andro. Tawan ti saan kan ka. Basta da kayo, madam. Awan ti saan kanyak. Anya. Ay, sika talaga, Andro. No sika ti kasasaok, lumami isa dagos ti ulo. Kat maikat ti ungat ko. Amom ti makidanggay kanya. Mangantan, mami. Ay na, naimas to inluto masidaan tayo. Si kalatan ti mangan, anak ko. Orayak pa'y ni daddy. Apay namin ngawan pa ni daddy. Mangan kakitin, Samuel. Huh? Ni daddy, mabit lang tasong bata. Hello, Andro. Adda ka din napasamak. Apay, adi ka pinakawid. Katrabin. Anya ka lagi pinaya. Di ka agdanag akasta. Iso ngay mawagak. Takinaduak ni Boss May iti may sa birthday party. Ay, kasta gayam. When Mika, iso amangan kayo latag. Di na kunurayan. Sapay, pinauna ako ni Samuel. Mangmanganan. Urayan ka kuma. Mangan ka latang aminan, Mika. Saan na kun nga urayan? Nalawag mat nga tanday ta. Ha? Agumat nga ginom, Philip. Nagado ti arak kan pulutan. Sakit, puros espesyal na giti makan dito ya party. Uwan nga rin, Andrew. Sakit, puro nagbabak nang dagiti bisita na. Iso nga rod nga agumat ha, Philip. Naimbag man, takinayat ni madam nga isurot na. Di dati pakakita ang manabigsak ni boss tayo. Hindi pa ilang, madlaw ko daytan pare. Nadlaw mo gaya ma. Wala. Iso nga rod asyak tinadutukan nga overall supervisor iti kumpanya ni madam. Asyak ti paborito na. Makapaapal ka pare. Di kagdanag pare.
Tanapintas mo't lang ti posisyon mo. Ta siyak tinangirekomenda ken ka kini madam. Day tangaro tindak kalapag yamayamanakan ka, pare. Gapukin ka. Nakastragak iti trabaho. Mabiit man laeng Andrew. Mapan ka di iti trabaho? Wen mamang, adda ka di bagayo. Narabyan kan samot ang nagawid iti kalman. Wen mamang, adda inatindaran mi a birthday party. Kadwami ni boss. Kastagayam. Kasano? Rabrabi nga inururay na kanimika ijay salas. Inyawag kumot kan kuana. Katapay nga rod nga inururay na kapailaan. Kasjay na talaga, mamang. No apay mo't ngamin, tadi mo palubusan nga trabaho. Iti kasta, at damot pa kakumikuman na. Saan, mamang? Kaya't ko adito'y nalaang balay. Dakal matisweldok. Saanan anasken nga agtrabaho pa'y ni Mika. Nasaya at nagriing kan, love. Inyalaan ka iti kanim dito'y kwarto. Apay pa'y lang, Mika. Saanak ba't amas sakit? Uray pa'y. Kaya't kaapagsirbyan, Andrew. Ngam saanan anasken nga yumay mo pa'y dito'y seled tati kanak. Saan mo ka di akaya? Alam, bumangon ka, tas rubuan ka. Saanan, Mika? Isublim da kita amakan iti kusina. Saanak pa'y amabisin. Ang naimas na ito indutok a breakfast mo. Imbagak matan! Saanak amangan dito'y kwarto. Kan saanak pa'y amabisin. Apay akas na ka, Andrew. Kaya't kalaang matapagsirbyan. Ngam apay akanayon nakapagpabainan. Gapot ang mabagbag ka lakon itinalabas a panagayat mo kanyak. Anya? Diyakin pagarup akas na tiriknam. Diyak laing pagarup, Andrew. Kasla na lukot a papel tarupam, Andrew. Nagapa kayo kanimika? Wen nga rod, mamang. Day tati bagbagakan ka, Andrew. Makapasuron ngamin. Kasla mabagkala kon itinalaos apan ang taripato na kanyak. Day takot. Saan nak ngamin nga ipangpangag? Wen mamang. Umanugo taksan iti bagbagayo. Nasayaat no maamiris mo itan. Wen mamang. Nasaysayat sangag pa'y sunod na trabaho ni Mika. Tapno adda pa kakumikuman na. Madam, sa dino ti pangituludak kada kayo itaarabi eh? Mapantay ti balay ti maysa kadagiti Amika. Anya ti okasyon, madam? Nakapasa ti anak na iti baregsam. Isong agpaparte ti Amika. Kastagaya, madam. Apay akaslawan ka ganay gaya bita, Andrew. Kuha, madam. Mabalin ka di nga itulod kayo lang iti balay ti amigayo. Kalpasan na, agawid akon. Ngumapay, agsakit ka kadi. Saan met, madam? Amukon. Nagapa kayo iti asawam. At dalabasit saan niya nagkinaawatan, madam? Nukasta, rumbang lang nga agliw-liwa ka. Tapno saan ka nga ag-focus iti parikot yun. Okay. Sumurot at kada kayo iti party, madam. Nakarubot kamot, mami. Sa dino ti papanam. Mapanak agsapol iti pagtrabaho anak ko. Anya? Apay, mami. Anya nga apay. Kunakman, noda kami lang ti asikaswam. Ubing ka pa'y, Samuel. Kitado pa'y ti saan mo ang maawatan. Mami? Saan na bali, anak ko? Ang damat ni Lolam akadwam dito'y balay. Sige, mapana ko na. Bye, Samuel. Samuel, adda ka ba't dito'y salas? Ni mamim? Timanaw, daddy. Ni, apay ngay? Saan ba't nga aldaw ti panagpalingki na ita? Mapan kanwag birok iti pagtrabahuan na. Anya? Lumabalin, daddy.
Jack kayat, akanayon nga awan ni Mami dito'y balay. Sige. Mabit lang anak ko. Kamakamak ni Mami. Mika, masahin man ti ulok. Na-stress ak iti nagbalay matrabaho kiti opisina. Nabanugak, Andrew. Kaya't kunti maturog. Ang sigod mo't amas masahim ti ulok. Nang runa no nabanugak. Idi na sa baliitan. Ne, apay ngay? Apay ko na. Kat nabanugak mat iti trabaho iti mol apagubobra. Akas may sa akashir. San samat anasaya ti epekto na ti panagtrabaho ma? Ni, taapay ko ma. Sigod analailo ka kanyak. Pag Serbian nak iti amin nakasapulak. Di mat ko nam amabagpagkil ka iti aramida. San kumamatakas na tibaga? Sikat tinangisuro kanyak, Andrew. Kat hustumot kit di. Ita, saan akong abalod iti day ti abalay. Wan, saanan? Apay kaslasaan ka makapangan, Andrew? Parikot ko ni Mika, Philip. Dahitan ti pagbagakan kay di pare. Huwag nga ron pare. 5 miis matan kanyak ni Mika. Ay, maawata mo na pare. Ngamin sa balitan. Ada mo trabaho na itan. Imbagak nga agikat iti trabaho na. Ngamin di na matan kayak. Bayang blatan na. Gusto ti pagragsakan na. Itig bulatan. Ngam awanan ti sigod a kinadungo na kanyak. Dagi jay ti birbiro kak Philip. May kawak lao na ita. Idi, kanayon na nakasagana ti kanak, kanmerinda, ngam ita, awanan. Dahito ikat advice ti may sa agayam, pare. Anya dahita pare. Maburburi-bura na kita. Kasla sa bali pa yun ti mapampanunot ko. Saan nakasta pare? Apay, di mo manan ay aywin? Ti aramidom kat aram mo manan. Kasi di agar-aram ka pa'y lakan ko na. Wan man pare. Aramidak dayta. Kat agyaman ak iti dayta nga imbagam. Inaramid ko aminan a panangay ayo kini Mika ngam kaskas dilatta, Mr. Lonely. No daduma, mapampanunot ko pa yan nga awanan tinamnama pa'y ngagsubli ti kinalailo na kanyak. To'y pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, saan mo lata asardengan ti asawam, aging ga saan nga agsubli ti sigod a kinadungunaken ka. Ay aywam, gaputa na pasaktam ti riknana, iti imbagam idi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Andrew, iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.